Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Avon Cosmetics, Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma fil-Media fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Eżist telespettaturi għaddit ġi moħra u bekk nilqakom għal programm ieħor int min int. Fil-programm tagħna tal-lum ser ikonna ħafna mħabba u ħafna tannieq. Qabadkom il-kurzita naħseb mhux veru, però għalhekk għandkom tibqgħu magħna sal-aħħar tal-programm sabiex propju taqtaw din il-kurzita. Palma drajtu tajjeb ukoll konna bosta personalitajiet fejn fost l-oħrajn din il-ġimgħa ser niltaqgħu ma' Justin Haber illi ħa inizjattiva tajba ħafna sabiex fl-aħħar mill-aħħar jgħin lil Putin u Cares. Ser ikonna wkoll fis-sfida tagħna tal-lum lil grupp popolari Firelight, bla dubju ta' xejn huma grupp familjari magħkom it-telespettaturi fejn se jieħdu sehem fl-ewwel sfida tagħna li għandna lihom. Interessanti u fatt ukoll kurjuż huwa li jekk intom ma tanqux biżżejjed li trabi tagħkom, kapaċi jdumu kemm biex jimxu, kemm biex jitkellmu u anke wkoll ikollhom IQ baxx, interessanti u vera. Però jiena ħanaqtalkom il-kurzita hawnhekk ħammorru mill-ewwel sabiex naraw l-ewwel sfida tagħna. Nilqawkom għall-isfida tal-lum. Fl-isfida tal-lum m'hemmx għalfejn tkun intelligenti jew moħħok tajjeb biex tirbaħ. Mela. F'5 minuti tridu tanqu kemm tistgħu persuni, irġiel, nisa kbar jew żgħar. Min minnkom jgħannaq l-iżjed ammont ta' persuni ikun ir-rebbieħ tal-lum. Il-mod ta' kif se tavviċinaw lin-nies hija f'idejkom. Good luck. Lego. 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 All of my life, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Truth or dare on the dance floor. I dare you. Lego. Lego. Of all the millions on the planet, you're the one who's keeping me on it. You know I like you like nobody's business. Your blue Spanish eyes are my witness. It's just the nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Truth or dare on the dance floor. I dare you. I dare you to kiss me. I dare you to touch me. It's truth or dare on the dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor.
Richard baqa fuq l-iska. Richard ma jridux. I dare you. Lego. Lego. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel? When everything's wrong, you make it right. I feel so alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. Am I dreaming? Will I ever find you now? I walk in circles, but I'll never figure out what I mean to you. Do I belong? Allura, guys, kif mortu? Għanna għatuwek? Naħseb tajjeb, tam, inti kif mort Dani? Għanx mort tajjeb jien. Taħseb? Għala. Naħseb kelli. Għawek. Mux tajjeb, jew għat ninten. Intom, mux ħazin. Inti kif mort? Kienem xidlek minn marriċ. Iwa, ma. Tajjeb, naħseb mort. Sa naraw. Naħseb interbaħt somehow. Aha. Mort tajjeb. Prosi. Inti mara ta' għalek. Għalek. Ma jina, Dik il-vantaġġu. please, tamel differenza. Inti qbattu mortek. Jina, please. Politeness, man. Issa naraw. Lura mana fl-studio u propju s-samija għandi li 3 personalitajiet li għadkom kif rajtu minn dik l-sfida u kol 3 membri mit-team tal-Firelight. Għanna u koll il-Richard, il-Michelle u anke il-Daniel. Hello. Grazzi ħafna tal-li lajtu l-istedina tagħna. Grazzi tal-istadina. L-ewwel net, ir-reazzjoni tagħkom meta mortu ġewwa l-Belt Valletta ma kontux tafu xi tridu tagħmlu u sibtu li tridu tagħnqu lin-nies. Kif kienet ir-reazzjoni tagħkom? Jiena sibta biex tanqal ġaħat mhix daqshekk faċli, le veru. I mean kien hemm ftit minn nies li speċi mal-mort għaddilem. Ma taħsbux però li intom kellkom vantaġġ minħabba ovvjament kulħadd jafkom bħala Ma naħsibx tajjeb, ma naħsibx li din. Ftit kien hemm obviously. Fuq il-television da, ma hemm forsi jiddejja hemm isir xi ħadd ieħor li ma jafx, you know. Daniel, lilek, rajnik kellek daqsxejn ta' problema, x'kien il-fatt? Forsi għax tħajt jew inkella. Kont li ma nħassar xi xar. Kont qed ninten. Zerek u. Allura forsi bedet in-nies milli Qatt ma għanqu. beda ġej. Qatt ma beda ġej, men. Issa, minn taħsbu li mar l-aħjar bejnietkom. Jiena naf, ta' ġifieri għax aħna għoddejna kemm il-tannina tajtu. Naħseb Michelle, għax Michelle. Taħsbu li Michelle maret l-aħjar? Aktar faċli. Fil-fatt tara tajb li ngħidilkom li Michelle kienet ir-rebbieħa sewwa ta' 35 tanniqa, Richard 30 tanniqa u bad Daniel b'ammont daqsxejn iktar fqir, 15 tanniqa. Se mhux ħażin, ngħidlek. Kieku ġew għajn għandna ġittini żgur. Għaliex għax wejn kien jisbek. Flok Michelle.
Alright, fimtek. U Richard, x'kien il-fatt li inti bdejt l-ewwel? Taħseb li forsi inti iktar kuraġġuż minn ħutek? Lax, għallu li biex immur daw, għallu. So, mux xort. Għadnejlu, ma kellux choice. Bil-fors kellu jmurru l-ewwel. Kienet imma faċli li taqbdu tapproċċew li n-nies taqbdu tmorru fuqhom biex tanquhom jew inkella. Le, kifet, qabel ma kienx ma kienx faċli. Which is surprising, għax tgħid a hug go, speċi. It's a nice thing, go. Allura speċi meta tmur biex tagħna xi ħadd jgħidlek għad-dilem, you know, it's very. Għax dan il-fatt huwa minħabba li raw il-kameras, forsi ħafna Maltin speċjalment jibżgħu se jaraw kamera. Dik kienet ukoll fattu li jaraw kamera u jistħu għavolja forsi jkunu għarfuk jew hekk imma mbagħad kif jaraw li qed tiġi filmjat, x'mistħejja. Ma dik il-ħaġa wkoll li hemm ċertu nies li ma jkollhomx ħin, you know, tkun daqsxejn too fast, you know, li speċi ma let's listen, just a hug, no problem, here you go, mate. You know, dik il-ħaġa sabiħa. U sibta dik, ġifieri, sibta dik. Min minnkom iħobbjat l-iktar tannija fil-ħajja reali, ħanajdu hekk. Min l-iktar li ħobb jitannaq? Ma nafx għalfejn naħseb nimmaġina Daj ħobb jitfistedda. Imma jista' jkun minħabba li huwa żgħir, jista' jkun minħabba li huwa żgħir. Jista' jkun. Il-fessut, dejjem kien il-fessut. Sitt snin bejnietna, bej Richard li huwa ta' fuqi. Mela, ħagħajdu li daqsxejn issa l-esperjenza tagħkom mat-tim tagħna tant minint kif kienet tajjeb ħanibda minnek Richard. L-esperjenza tiegħek kif kienet mat-tim tagħna ġewwa l-Belt Valletta ovvjament xi ħaġa li qatt m'għamilta. Tajba, da. Nassumi jew ġieli għamilta ġewwa l-Belt Valletta. No, qatt ma għamilt xi ħaġa hekk. Kienet a nice way to start the day. Da, kienet sabiħu and enjoyed it. Hija xi ħaġa pożittiva narajna dak li jkun jannaq lil xulxin turi sens ta' ħbiberija. Eżattu, why not spread the love. Ekku. We should do it more. Vera, nista' nagħmlu għal xulxin u iktar ħaġa sabiħa. Nagħmlu appell minna. Jekk niftakar sew fil-Eurovision kien hemm xi ħadd u kien jagħti il-free hugs. Ejwa, dik min kienet għandu Konċita. Le, mhux ta' Konċita. Ma rajtx ħaġa. Anke niftakar. Dani, l-esperjenza tiegħek fl-aħħar mill-aħħar kif kienet nafu li inti stħajt. Stħajt l-iktar minn ħutek ħanajtek. Le, hija. Tajjeb mhux ħażin. Mhux ħażin. Kien naqkmieni għalija, ma rajt. Richard, Michelle, Wanka Daniel, grazzi ħafna tal-ilqajtu l-istedina tagħna. Aħna bħala ringrazzjament għandna wkoll daqsxejn rigali minn Lejven. Grazzi ħafna u għandkom daqsxejn fujħa tajjeb għax smajt li Daniel ħobb il-fujħa jiena. Misna tajnielek qabel u naħseb. Ejwa, konna iktar nies kif tajtu qabel. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Minn hawnhekk ħarbat lilkom it-telespettaturi għal waqfa qasira, però bqgħu magħna x'fadal ħafna fil-programm tagħna llum. Mit-tanniq għall-imħabba tad-dajsa Maltija u l-ġmil tal-Port il-Kbir. Jekk intom qatt ma kellkom iċ-ċans taraw il-Port il-Kbir minn fuq il-baħar, propju segwu dan il-filmat spettakolari, ħanaraw flimkien. Magħrufa tal-Latini bil-wienet kollok ġmil il-Malta għabex taqqat għal-waħda t-tnejn flimkien u ġejja u sejra tferra il-mewġ bajedan u kbir mux darba u t-tnejn tinqabat baħar qawwi u krutin mewweċ dajsa tagħna fuq baħar katlani u nara kien firġa minn ta' Malta il-Port il-Kbir toffro dritta il-mewt bajdani għall-imġar tawdex il-port kull filgħodu ta' bidmire it-tabija tiegħek tmur il-gżejjer tagħna taxxa x'intaqsam minn ġol fligu fejn xewqet il-edewa
jarqu kull darba riedu. Dan kien fi żmien il-gwerra, xin kont wetta il-ħidma, kont tiġi bombardjata, tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ, tajsa tana, fuq bahar, ta' ħlani u nir, ta' kull-jum, nara kien ħirġa minn ta' Malta, il-port il-kbir, Għajn differenti u x'tassew. Xeni mill-isbaħ li jilqgħu bosta turisti fil-port il-kbir permezz tal-cruise liners. Minn hawnhekk ħanaddu għal waqfa qasira, però ibqgħu magħna għaliex eżattament kif niġu lura se niltaqgħu mal-personalità Justin Haber u naraw filmat li permezz tiegħu wassal messaġġ qawwi għat-tfal ta' Puttino Cares. Ibqgħu hemm. Nilqawkom lura magħna u ħammorru mill-ewwel sabiex niltaqgħu ma' Justin Haber u naraw ukoll kif irnexxielu joħloq aktar għarfien għat-tfal ta' Puttino Cares. Filmat mimli mħabba u ħanaraw daqsxejn tan-nieq ukoll, ħansegbu flimkien. Illum kont involut f'attività għal Puttino Cares. Jiena xogħol insupporti l-fotografer tal-lum. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. Nista' ngħidilkom kull darba li nkun volut ma' Puttino Cares hija xi ħaġa li vera nkun looking forward għaliha, xi nħobb ngħin u speċjalment l-assoċjazzjoni tal-Puttino Cares. Allura ħossni gburi li parti minni. Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Għandi żewġ tfal, tifla ta' 10 u tifel ta' 7. L-esperjenza tiegħi ma' Puttino kienet meta Miguel ġi diagnosed bil-kanser kellu 2 u 10 xhur. Meta Dr. Calvania għalinna li Miguel għandu kanser, tħoss id-dinja ħataqa' fuqek. Imma mbagħad għalinna issa ħatmorru ġew word oħra jisimha Rainbow. U tħallna fir-Rainbow nsib l-Anġel u l-Reni. U Anġel qalet li isma' issa jsek familja u jiena di familja jien ma rridx inkun parti minn dil-familja tipo. U imma meta għaddu ftit ta' żmien tinduna li veru ssib familja ġdida għax Umbat jgħaddi żmien, veru għaddu dej bil-chemotherapy Miguel, imma anka jekk indum ma mmur l-isptar forsi 3 ijiem, 4 xorta nċempilla biex nara kif inhi u nċempil ir-Reni. Veru parti minn familja, xek ma taraħħomx, imbagħad timmissjahom. Nikkoordina l-affarijiet ta' Puttino, naħdem ners ukoll, missa għandi ftit ħin li naħdem ners ġo Rainbow Ward fejn ikun hawn tfal morda bil-kanser. U xogħli huwa wkoll illum għandi ħafna ħin biex inkomplu nkabru l-Puttino ħalli ħafna nies li qed ibatu nagħmlu ħeditna biex intaffulhom id-tbatija tagħhom. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink, so tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all my secrets away. Din is-sena, aħna kull sena norganizzaw il-main activity, ġifieri il-main sponsor ta' din l-organizzazzjoni hija l-Annual Football Marathon li norganizzawha kull sena u din is-sena hija l-10 anniversarju tagħna, ġifieri norganizzawha 10 snin. Bdejna billi ġbarna 4,000 Maltin kien dak iż-żmien. U l-aħħar maratona ġbarna 1.3 million ġifieri bqajna tirejn ftit. Hopefully dis-sena nkunu ġbarna biżżejjed il-1.4 biex inkunu qtajna l-appartamenti li għandna.
Għamilna shoot ħelwa ħafna ma' tfal ta' Puttinu. Għamilnija biex naħolqu awareness Puttinu ta' xogħol tajjeb u siwi li għamlu. So it was nice, kena Justin Haber, ma' tfal, jilab u dana. Ija, għandna xogħol sabiħ u ħadna pjaċir. Provajna nkunu wild kemm jista' jkun fix-shots tagħna, tħadna ħafna close-up tal-ballun biex nġibu l-action, tas-saqaj ballun għaddej naqra isu sfokatek biex nagħmlu l-action. Għandna naqra shots differenti li ħanħdu pjaċir bihom u ħajħorġ riżultat tajjeb. Filmat verament ħelu li l-anqalt bissima fuq ħafna u ċuħux veru. Għall-informazzjoni jew nkella anke għajnuna min-naħa ta' Puttinu Cares tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu fuq 7980-9778. Inħeġġukom ukoll sabiex iżżuru s-sit elettroniku puttinucares.org biex bekk ukoll tkunu tistgħu tagħtu l-għajnuna tagħkom. Jiena minn hawnhekk ma tfadalli xejn li filli nagħlaq dan il-programm, però bħalma nagħmel ta' kull ġimgħa tajjeb illi dejjem infakkarkom fil-paġna tagħna ta' Facebook Mediacast MT. L-appuntament tiegħi għal magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin u ftakru dejjem għanqu lil dawk li tħobbu. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna, ċaw ċaw.